मनरेगा है मैम वर्क प्रोग्राम की खंगनरबसे अखोई हंदक चहीदा अनौबा मवोंगदा मैमगीदमक अमुक हेना हानबा अदुगा प्रजासिंगी सिगी अखोई प्रोग्राम से अमुक हेना खुदोंग चानबा हैना अखोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना खितंग सेमदोगा अखोई विकसित भारत जी रामजी हैना मिंथोनबिलगा अनौबा एस्पेक्ट्स खरा पुरपा अदुगी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज सिना ngasi akoi ki all over country hai ta India ki mapam loina makta ngasi launch to ba numit ni adu ki sigi program sigi aim sidi akoi rural employment se mayam da pina ba akoi ki vikshit bharat 2047 have the 100 years of independence for India adu ki matang da akoi ki employment programs strengthen tauna ba akoi ki rural area singda sigi matang da koi ki VB Ramji se launch tawani program sina handa akoi kamaina technology ki matung ina koi ki biometric authentication geo tagging of works digital monitoring timely wage payments sina har mayam da koi na transparent oina accountable oina and efficient oina mayam da thuna phanganna ba aduga akoi na same ba assets su phazana geo tagging tawraga phazana koi ki asset inventory da lai hona ba hana mayam na se approve tawzari adugi this is akoi ki India ki rural development journey da di VB Ramji ki launching se historic step amani si sina transition se hana Mahatma Gandhi narega dagi akoi hena modern oina technology driven oiba aduga development ni room da amuk hena su jingsan ba akoi ki oriented oiba system amu oideni which akoi ki livelihood creation da durable asset creation climate resilience and sustainable village models में हम same बगी मतंग दा याना मतंग पावगदा बा program अमनी अदुगी मयाम अकोई की already PI में हम सुला बनी ना मयाम ना अमुकी नसी की मतंग दा कितन है ना अकोई की any changes हाना नरेगा नरमदगी खरा changes में हम लापा खरा technology की मतंग दा खरा हिंगत बा है ना कुप्सल लपा मयाम से मयाम ना भाग ताबीरगा सोई दना अकोई की यार कहीं दी 125 days का वंगम ना बा कोई थबक सुबा ngam hona ba mayam punna hona mena si aduga akoi gi lamlam sibu akoi gi khungang sing si rural area sing si amuk hena chawkhat na ba aduga mayam gi su kana hongzana ma na akoi mayam punna hona mena si launching program si ayugi yana gi sds da punna koi saru lakna da yaw bala biba district gi PI gi representative sing dr da district तसेंना हाइबे प्रोग्राम की कंगना टाइमिंग से फिक्स दा तरो गेस्ट ऑफ ऑनर में आमी पगी पुनमक की आयाम तो जरगा पेना और मियाम दा वारो थंबिद्री स्टेशन की थर्मो तन खाना पंतो makana ay pay ngasiki launching program masiga pare jena na lagi mengingi warung karena the clearly says they cannot be lower than existing Manrega wages and we need to create such by the non-study no silent